So, Coach, for the first, what's your opinions about tonight's game? 네, 보신 거대로 힘든 경기를 했고, 물론 우리가 좀 밀렸다고는 얘기할 수 있겠지만 선수들의 정신력이나 모든 면에서 고주랑 대등하게 경기를 했고, 우리 선수들이 너무 열심히 해줬고, 앞으로도 우리는 발전할 수밖에 없는 팀으로서 성장했다. 우리 모든 선수가 너무나 열심히 해준 거에 대해서 너무 감사하고 고맙게 생각하고 있습니다. Seperti apa yang ditonton, memang menjadi pertandingan yang sangat sulit bagi kami. Memang bisa dibilang kami memang diserang terus, tetapi jika melihat mental saja mungkin bisa dibilang sama aja lawan Australia. Para pemain sudah bekerja keras, kita tinggal maju ke depan terus, dan tim yang mau tidak mau kita pasti akan berkembang terus. Jadi Coach ingin mengucapkan terima kasih pada para pemain. Selamat malam, saya Majid dari Tribun News. Mau tanya sama Sintayong, pertanyaan awam, pada pertandingan hari ini kenapa timnas Indonesia bermain seperti Arab yang lebih bertahan? Apakah itu salah satu strategi? Kemudian di babak kedua terlihat lebih mengandalkan Ragnar sebagai striker sampai akhirnya dia kelelahan. Untuk pertandingan selanjutnya, apakah akan bermain dengan pola seperti ini, lebih bertahan, atau bisa improve, Indonesia bisa menekan ketika menyerang, atau ketika menyerang itu aja? Terima kasih. 일단 호주는 우리보다 훨씬 강한 좋은 팀이고 피지컬한 모든 면에서 우리를 압도하는 팀이기 때문에 우리가 어쩔 수 없이 선수비와 후 역습을 하는 경기를 할 수밖에 없는 상황, 그렇게 이해하시면 될 것 같고, 사실은 라파엘이 사우디 경기를 하고 부상을 당해서 사실 오늘 경기에 뛸 수 있나 없나 상당히 고민을 하면서 경기에 출전했다가 도저히 몸 상태가 좋지 않아서 전반 끝나고 교체했던 부분이니까 그렇게 아쉬고, 다음에도 우리 선수층이 두터워지면 전술은 또 다양하게 만들어질 것이다 보시면 되겠습니다. Pastinya tim Australia lebih baik daripada kita, mulai dari physical dan fisiknya. Jadi mau tidak mau kita harus bertahan dahulu dan lalu serang balik. Untuk striker, Rafael memang dapat cedera setelah selesai pertandingan lawan Saudi Arabia kemarin. Jadi sampai dipertimbangkan apakah perlu dimainkan atau tidak, dan ya akhirnya dimainkan. Tetapi kondisinya kurang baik kelihatannya, akhirnya digantikan setelah babak pertama selesai. Mungkin masalah taktik pasti akan diusahakan menjadi lebih baik jika lapisan pemain semakin baik atau semakin tebal. Terima kasih, saya Fitrianto dari Republika. 2 pertandingan dapat 2 poin melawan tim langganan Piala Dunia. Dengan hasil ini apakah sudah cukup puas dengan hasil ya, artinya dengan poinnya sudah cukup puas bagi Coach Sintayong. Tetapi kalau dari segi permainan seperti apa evaluasinya dari 2 game ini? Kemudian di laga bulan selanjutnya Oktober, apa kira-kira kebutuhan tim lagi nih untuk agar bisa meraih kemenangan untuk pertama kalinya di babak ketiga ini? Terima kasih. 네, 실질적으로 사우디, 호주전은 우리 선수들이 너무 잘해줬고, 저 개인적 생각도 상당히 만족하고, 우리는 할 수 있는 건 다 했다고 보시면 되겠습니다. 그리고 바레인 중국전은 제가 소집해서 훈련시킬 수 있는 시간이 없어요. 대표팀은 그때 잠깐 M매치 기간 모여서 경기를 하기 때문에 어떤 전술을 만들어야 될지는 그때 가서, 클럽팀이 아니기 때문에 그런 부분은 섣불리 얘기할 수 있는 부분이 아니라고 생각합니다.
Pada pertandingan Saudi Arabia dan Australia, para pemain sangat bekerja keras dan bagus. Jadi secara pribadi, coach merasa puas dan apa yang kita bisa lakukan sudah lakukan semua. Jujur untuk lawan Bahrain dan Cina sebenarnya sama aja seperti sekarang. Jika kita training camp, memang waktunya sangat singkat. Jadi timnas ini memang saat A-match day aja kita kumpul dan baru bisa mungkin dibuat taktiknya nanti setelah mulai training camp karena kita bukan sebuah klub tim. Alright, thank you so much. Now we have to the last questions. Please, for that side, the blue. Selamat malam, Coach Sintayong. Saya Adi dari bola.com. Coach, Martin Paes bisa dibilang sebagai pahlawan timnas malam ini karena kalau tidak salah dia mencatatkan total 5 penyelamatan 5 saves. Bagaimana Coach menilai kontribusi Martin Paes terhadap timnas Indonesia? Lalu kemudian tadi di babak kedua Coach memasukkan Pratama Arhan sebagai winger kiri, tapi koreksi kalau saya salah. Kemudian juga Wahyu Pras sebagai wingback kanan, alih-alih Asnawi Mangko Alam yang ada di bench. Apa alasannya Coach? Terima kasih. 네, 첫 경기, 두 번째 경기 마틴 너무 잘해줬고 최후방에서 든든하게 선수들도 잘 리드해주고 앞으로도 더 손발이 맞으면 더 좋은 경기 해주지 않을까 생각을 하고 있습니다. 감독은 그 매 순간마다 팀 분위기가 어떤 상황에서 어떤 상황에 어떻게 대처해야 될지에 대해서 판단을 해야 되고 일단 아스나위 보다는 좀 더 Y가 무게가 있겠다 싶어서 그 자리에 Y를 투입시켰고 아르아는 우리가 수비를 당하면서도 어떻게 카운터택을 때릴 거야 대비해서 먼저 선수비 후 역습 그리고 농드로잉에 우리가 그래도 카운터택을 뭘로 할 것인가 고민해서 바꿨다고 생각하십니다. 다시 한번 얘기하지만 감독은 경기할 때 그 순간 어떤 전술을 어떻게 만들어야 될지에 대해서는 그때 판단을 써서 빠르게 이행해야 된다 생각합니다. Pertandingan pertama, pertandingan kedua sama aja. Martin performa sangat baik dan sebagai pemain paling belakang memimpin timnya dengan baik. Mungkin kedepannya akan menjadi lebih baik jika kompak dengan satu sama yang lain. Memang sebagai pelatih kepala setiap saat harus ambil keputusan dengan cepat. Bagaimana antisipasi di situasi seperti ini. Mungkin daripada Asnawi, mungkin Coach pilih Wahyu karena akan lebih cenderung bertahan. Dan untuk Arhan, Coach pikir bagaimana kita melakukan serang balik walaupun kita bertahan sebelumnya. Jadi bertahan dulu lalu serang balik. Mungkin Coach mikir juga serang balik dengan long throw-in. Jadi sekali lagi memang setiap saat Coach harus ambil keputusan cepat dan harus bikin juga taktiknya setiap saat tergantung situasinya berubah seperti apa.